zdaj sem naredila eno hudo napako, v bistvu kupila sem si barvo v Šparu in je bila malo pretemna. To je zdaj že po moje po 3 pranjih in pač ni mi všeč, koliko temna je. Se mi zdi, da uživo je še bolj kakor na kameri, kamera vse naredi mečkam bolj vivid. Ja, uživo mi pa zelo ni všeč in pa sem šla v Miller, kjer imajo eno stvar, ki bi jaz prepovedala trgovina za zdravje mojih las. Jaz že vidim sporočilo od Neca, tako, zakaj nisem k meni prišla? It's just who I am. Navad se. Moram reči, da zdravje mojih las ni v toliko slabem stanju. Ne bi rekla, da je to glih od Olaplexa. I don't know, a je to Olaplex, to rožmarinova, ne vem kaj vse, kar uporabljam. Ampak ja, lej, če mi pa vsi lasje spadajo, bomo imeli pa saj content, ok? Saj imam lasulje, it's ok, it's fine. Pa še, kupila sem tudi škarje. Teda na koncu sem verjetno še malo postrigla, ker definitivno se bom mogla posloviti od mojih konic, ker pač jih bo belilo. Dajmo zmiksati bleach, tule noter. A rabim narediti, kako se to naredi, I guess, vzameš tole. Volume 6, Developer. A ja, pozabila sem povedati, dejansko bom delala danes bleach bath, kar je mačkam drugače, kot dejanski pač, ko si bleachaš lase. To sem videla na TikToku, jaz nimam pojma. In potem zmešaš to pač bleach z šamponom in ga tudi na lase daš kot šampon. In pol v bistvu manj pobereš barve ven, bolj je gentle, I guess. Pa že itak uporabljam Volume 6, tako da it should be fine. Ne me popravi, če se motim. Vem, da se. To je droga, pač, res. Še zgledate. Sicer vijolično, ampak. Delicious. Imamo skup tega. Šopič in mešamo. Mešamo. Zdaj videla sem, da je ena opcija, da narediš to z vodo, da vmešaš vodo noter, ampak jaz bi probala onga kaj dejansko šamponom. Dejansko ni nobenega tek šampona, sam kar tek za malo za uporabiti. A bom res mogla uporabiti Olaplex? Oh, bad! Če Jure uporablja tega, me skrbi, da bi znala tale purple, ker je pač toner, kaj narediti narobe, ker kemija, jaz se ne spoznam na njo, ampak raje jaz kar na tem. Jaz mišljam, da čeprav me srce me boli, a denarnice še bolj. Pa fajn diši. Or not. Mix. Drugač, kupila sem ta velik paket bleacha zaradi tega, ker nisem čez ziher, če tole dost. Definitivno pa sem pozabila kupiti šampon. Nice, nimam pojma, kako consistency naj bi to bil. Let's just go for it, a ne, ja. Ok, zdaj sem naštimala muziko. Če me zanima, kaj jaz zdaj zadnje cajte poslušam. Vem, da sem late to the trend, ampak Karja, it's where it's at. Fuck me, pač neka droga mora biti v tej muziki. Naredila sem si tudi za to živo zelene nohte. Čeprav so ražene zelena barva. Zelena barva je tak most hated color. Da vidim malo zelene v mojih laseh. Pač it's over. I end it all. Rokavice. Oči me pečejo, zakaj? Te rokavice, by the way. We are definitely sleeping on them. Just amazing. Jaz uporabljam za pucanje, za barvanje, za vse možen. I don't like to touch sticky stuff. In pa lepo ščemo rokavice. Sicer ni glih najbolj ekološko, I know. But like, stuff is disgusting, so... Ok, jaz sem to zdaj gor kaj, 5 minut oziroma pač zdaj sem si namazala in iskreno zelo dobro lifta. Bom definitivno checkinala, kako se moje lasje držijo skup, da ne bom pač predolgo pustila. Načeloma it should be ok. Ful je lažje tak delati gor bleach zaradi tega, ker imaš pač je razrečen mal. V bistvu, ko ga delaš gor, mal pride bolj noter, ne rabiš biti toliko natančen. Bomo videli, kako bo to peči, jaz res upam, da ne bo preveč, pa definitivno se pač tudi konice se lepo liftajo. Tako da, če mi
your problem. We got this. I got this. Sem profesionalc. A ne nec. Ja. At this point, honestly, ja. Daj mi špegel, da vidim še kako zgleda zadaj. Ok, actually, pač, ne smem pretiravati, ne smem predolgo pustiti. Pa zaenkrat je res dobro, no. Fajn lifta tole prekleto rdečo. Story, zakaj sem dala temnejšo rdečo, je bil, da smo v bistvu snemali podcast in smo snemali pač 2 meseca nazaj in pa smo eno sceno mogli še enkrat posneti, pa sem jaz pač tisti dan, ko smo imeli to snemanje, vzela prvo rdečo barvo, eno šparo pač nima neki ful izbire. Turns out, da je bila pretemna. Sicer ta na snemanju se ni to videla, da je toliko temnejša, ampak god damn, it was pretty fucking dark. Ja, jaz pa nisem hotela iti toliko temno, v bistvu sem bolj želela biti ginger, kot pa dejansko rdeča. So it wasn't nice in ja, zato zdaj to delam. Ok, evo, to je zdaj barva, bright orange, kar ni slabo, iskreno. This is, itak je cilj biti ginger, teda I'm not mad at that. Zdaj bom pa naredila eno tole stvarco, masko si jo dala na lase, zato da pač, I guess, probam pomagati mojim lasem. I don't know, če bo to kaj naredil, ampak tole masko sem kupila tudi v Millerju in ja. Tole dol spodaj je maska in potem si to daš na lase in počakaš 30 minut in potem spereš in potem bi tvoje lase mogli biti mačkem lepši. I don't know, bomo videli. Pač ja, logično, da so zdaj suhi, zaradi tega, ker sem pač dala bleach gor. Glede bleacha bi rekla pač tek sej hitro te zanese, ampak listen, don't mess around with it, ne iti predalč, zaradi tega, ker če Kim Kardashian ne more imeti zdravih las, medtem, ko si beli lasi, potem tudi ti ne moreš imeti. Pač je treba se sprijazniti z dejstvom, da tvoji lasi ne bojo več toliko zdravi, kot so bili prej. Jaz sem se sprijaznila. Cel life se že barvam, da res ni not a shocker. Še vedno bi bilo itak boljše, če bi šla dejansko v frizerju, ampak barvanje je neke vrste terapije zame. It's all good. You know, I gotta do it myself. Ok, te maske tek ful ni dejansko toliko veliko tu not. Upam, da sem je dala približno po celih laseh. Tek ful jo je malo. Sam meni to zdi. Zdaj pa še ta zgornji del. Oh god, mokre roke imam. Kjer pa je dejansko tale kapica. A je dejansko panda. Oh my god, kako adorable. Oh my god, that is adorable. Jaz sem dala po strani. Kako cute. Gledam, počakam zdaj 30 minut, pa se grem pa še enkrat pred vsi aparat. Ok, tako to zdaj izgleda. Gor sem dala še tale vijolični šampon, ki ni naredil nič, obviously, ker imam pa več oranžne lase. Ampak mogoče malo je tonal down the oranges. Zdaj bom pa posušila, pa bomo videli, kako izgleda konice. Ok, lasje ne izpadajo preveč. So preživeli, we're good, we're good. Zdaj pa moja si bom kar frizuro naredila, zaradi tega, ker ne bi rada svojih las danes mučila še z več barve. Bom mačkam počakala, par dni in pa bom verjetno dala oranžno gor. I have no plan. Tako da, that's just how I am. Malo oljčka. Na kameri ni to cute. Zakaj na kameri ni cute? Na kameri je full obvious tale temen band tu vmes. Tako živo ni toliko bad. Zakaj na kameri je tako grozno izgleda? What? Na kameri izgleda, kot da nisem naredila nič. Čist drugače izgleda. Skoro sem konc. Evo, naredila sem si te navijalke. Nehala je snemati, sem pač ni bilo več prostora na mamofonu. Let's do this, a ne? Kako zdaj izgleda? Very pretty. Definitivno moram zraven dati, kako izgleda v živo z telefona fotko, ker camera is not doing this justice. Effortless. Niti ne vem, če bom kaj rabila strišt, ker konice, ok, sej so suhe, but it's not that bad. Dobesedno niti tukaj na tej krtači ni preveč las, so ta rdeči. Kontnih oziroma teh svetlejših pa sploh ni toliko, tako da I guess I did a good job. Par dni kasneje, ne vem, zakaj imam mokre lase, ker nisem razmišljala, da se bom, prvo sem se šla tuširati. V glavnem, kupila sem si Manic Panic, tole roza barvo in pa Pastelizer, ki pač bo naredil tole roza s to večko bolj pastelno. Teda, tole je bilo full drago, 16 € je ena, jaz sem mislila, da je tek 8. Ampak zmiksala bom in potem dala na lase, trenutno sem rumena, na konc dneva upam, da bom roza. Ali vsaj malo bolj piči. Ker tale rumena, it's good, ampak ne vajba dost z zeleno obsesijo trenutno. Tole bom mogla orange razrečiti, ker je res hot pink. Vse drugače lahko bi kupila že kar pastelno roza. Jaz bom definitivno to uporabila še kdaj, ne bom samo enkrat, ker tele Manic Panic barve se kar hiter sperejo. Tako da priporočam, da to vzamete v zakup, če se barvate z Manic Panic. Roza res ne bom dala veliko noter. In zdaj mešam. Še vedno je ful preveč pink. Ne zgleda mi preveč pastelna.
Ale pastelizer ne deluje glih najbolj. Paket, a veš, še vedno se lahko na temnejš pobarvam, pa itak se spere. Just go for it. Ne vem, če je pametno, da imam mokre lase, ampak it's just how I do stuff. Veš, kaj bi bilo ful hudo, če bi si naredila samo zgoraj roza in pa bi konica pustila oranžne? A ne bi bil vibe, a ne... Crazy. Zdaj bom počakala, I don't know, 1 uro, pol ure, nimam pojma, načeloma Manic Panic ne uniči las. Tako da, should be good. Mogoče bi si morala še obrvi pobarvati. Nima še obrvi. Evo, tako, to moram popraviti, Jesus. Zdaj pa počakati, se vidimo čez 1 uro. Hey Siri, stop! To je bolelo zdaj ustaviti musko, ampak moram se še enkrat pobarvati, ker se ta pink, it's cute, but it's patchy. To delamo danes. Also, včeraj si nisem make-upa spucala s face. Don't do that, but we're messy on this channel, tako da, who cares? Zdaj po moje ne bomo uporabljala pasteliserja, mogoče malo. Bomo uporabljala ker conditioner, ker po moje isto sranje. Je to šampon? Oh, bang. Oh, to je šampon, to ni conditioner. Fuck. Ne, Jure, to poje, to je njegov šampon bil. Še enkrat. Grem po conditioner. To je conditioner. Ja, to pa zdaj bo. Vse mu bom jaz novega kupila. Ni panike. I guess bom tole še uporabila. To je od zadnjič pastelizer. It's too big. That's what she said. In pa še barva. Hot pink. Zmešamo. Po moje bom rabila več. Ker zadnjim sem v bistvu zmešala eno močnejšo mešanico, pa pol eno malo manj, tako da zato sem pač ratala tako. Še eno žličko hot pink. Še malo tega. Beautiful. By the way, v sredo grem frizerju. V bistvu grem samo zato, da mi malo frizuro popravil, da me pač malo striže. V bistvu pač zato se barvam sama. Ne zaradi tega, ker me ne bi zaupala, ker da mi ne bi naredil dober, ampak to je za mene therapy. Jaz se ful rada barvam in če jaz tega ne delam sama, pač bo se mi strgal in se bom pol še enkrat sama pobarvala. Teda se v bistvu zato raj sama, k njemu grem pa pol samo na mal frizurce. Preoblek se moram. Ta manjčka je drugače amazing. Ugrizni se v sovražni jezik. We love it. Zaradi tega, ker hate comments are out, positivity is in. Ok, to je moja official majica za barvanje, ker je že cela boga. Teda v tem se zdaj jaz ponovim barvam. Ful me sprašujete, zakaj sem se odločila za roza barvo. Odločila sem se zaradi tega, ker sem zadnjič imela one karja uhane. In pa sem v bistvu ugotovila, da ti uhane bi ful prišli do izraza, če imam jaz roza lase. Teda sem si pač pobarvala na roza. Čeloma pa itak Manic Panic se ful fajn spira, tako da ni zdaj, da bom zavedno roza in da bo to barvo ful težko ven spraviti. Težje bi bilo, če bi vzela zeleno barvo, to bi bilo pain in the ass, ker zelena pa modra ful ne gre ta izlaz. Roza pa načeloma should be fine. Da mene ne followate za hair tutorialse, ker samo delam, kar se mi zdi. To je to. Zdaj pa čakati pol urco, tole dal sprat, da ne bom imela celih roza rok. Pa se vidimo za končnim rezultatom. Ne bom vam kazala, kaj si sušim lase, ker to ste že milijonkrat videli. Samo na koncu bo. V glavnem, barva je izpadla takale. So cute, so pink. Drugač, tole sem kupila v Primarku, I don't know, ful mi je cute to nositi. Še bolj cute je, ker imaš na vsaki strani enga, mogoče to kdaj pokažem v kjedno drugom videu. Ampak ja, this is the hair, it's very pink, it's very beautiful. To je to. Hvala, da ste gledali. Lepo se imejte, veliko se smete. Ciao!